Okay. Yeah, I'm still rolling. All right. So now you can discuss amongst each other how we're going to make all of this happen. Jwale ha ntso nyaka jwalo re a qoqa he hore na plan ya rona ke feng ka hara film ena ke le hore na rona re batlile hore re etseng tse ding se ke di buile fela re tlo ra di bua na jwale bua qoqanya pele re shebile karolo ya HIV testing ya ke e nngwe hape ke fear ya reaction ke fear ya discrimination ke fear ya ntho ya di stigma ntho tse ntsha tharo tseo ke tswana tse tshabisang le batho lo testa se khobo kgethollo ho kgeswa Tsaraba tsangi ke para mina go etelele re ke tla hlakantsa ne ke batla le jole ke tswa ke tlo ba leya bashana ke tlo ba leya ke ba le se le hlang se le hlang go sa go tjena ke ngana ka para mafere bene ke bona one is gonna bite you ke ja ba lo mara kha ntho ke tao go tshwenya re bona na bona ke se botse okay okay ke rata ha nnyelo sa ba sa nnyelo sa ke le ke la testa ka fe so hono le jwang like pele o thola di result tsa hao hono le jwang o la o tshwile o thabile o le jwang ke la go bua tswi hobane ke nana o ntse so ha ne o tshwere o no tletsa ban nna ke sa tsela ne ke tsetsa ntho ke kopa o tlo mpontshe hape na hore na clinic go kae like kana okay clinic ngo kae ha no wa Tantelo ka ha ke le motjha tjena ke tla be ke tshwile ka hore ke tlo testa ha ire ke la ha ke qeta ke kena monyako ona ha ke a bona hore nna ke cancel hle ke atla ke fila ke dile fatshe mo hona le mokgwanyana o approachang ka ona ke be ke ikutlo go jwale ke tloa ma result tse tlo tswa kapa o bua le nna ha ka mo ga go jwale di result di tswe ko hona tla ke tla go support tanki ke le ba ke botsa go hloka le yone ka mona ka counseling room hona le ntho teng ke pre-test counseling le post-test counseling a ke ha ke tlo testa ke batla tseba di state testa ka na ho bohlokwa hore ne ke tsebe hore le ke go betse di nyeo ka etsang ha ona hana di nyetsa hore ke wele moya ha ntse mpotsana ke go betse di boma a ke na go botsa ona go betse le ma ya botswa ha no wena ona mpotsa fela ya botswa o ke na go betse le ma o kile wa etsa sex e kgetla o qetela neng le mang di tshireleditse o le ma o itshireleditse taba eno nka ya ho yona fela indirectly how nke be ka be se ke re o go betse ko re kana ke tlo jala nke go ka bokenye ha wa ngola ngola ke ngola information yohle ya mana le di sex le di ke ngola di particulars tsa motho yo ke mohlabolwa wa ka le bitso la hae le fane ya hae ntwe nako yohle motho ya sebetsana le mokudutla me hae ho confidentiality yanda bana ke la ka sign ka re ke tla bolokela mokudi e mo le mo le client e mo le ngwe le kunutu ndo ntho mo ke na hape ho ke hlokometsa hore batho ba bontate ka bo batho ba di mail di tshaba o testa re ke botsa hore na ebe go baneng balla ka dintho tse ngata balla ka mane ne setsi mane o qetwa nako e telele
jwale gona ge ke bega ba ga phesha mono le basadi na ya bobedi lack of understanding ba re mohlomong ke tse mohlala o na le molekane ha o sa testa mohlomong o tlo botse hey go tla a ntse le ga o ndi mona go tla mo tsamaile ba ha o re ae ke tsamaile hantle o re ya no le nna ke right e wa no le wena o right ba batla go testa ka bomme which means that is not good to testa ka motho e mongwe gobane motho a ntate go buisa fela ga ebe mohatsa ka o negative le nna ke negative kwa hene a ke re ke tlameha ho testa le boyfriend le mbe re dumellana fela ga go nna a nke ke bega a o tshepisa kwa gore ke tla le wena ke fela ke go dumetse gore re tlo tla re ya le wena kwa ka morana kwa ha e sentse tle ba di 5 he tse ke mo jetsa ke mo hopotsa go hela hopola gore ka dikana re lo testa he manga son khalemazo Sesotho a wa ikwatile ha kae tse ke la ka gene sefapa nane ska ke so ge le tene ke tsa ke ha ke a gena ke go hena a ho lokile bonyane ha o njetsitse pele ho nako hona le ha ke se ke o phoqeya fela na ho etsana ka morao mono ka ikgawanela fa ka tsa ke thabile fela ne ke genne sefapa ibe ke ntse ke genne nane ke sa gena ka ke wa tshaba a re ntho ha etsang ke go fela o kwa tshaba ke rena o tshaba o tla tshaba o fihleletse ni Hai yan. Mantso ba jalo go jetsitse. E bile re bone bontate batho ba tshehadi ke bona ba testang go feta ba batona. A ke bani. Ntate wa tshaba o bula mpe. Hai lo ba testa go tla ba ka pressurize ke bo mme tsamaya etsa tjena Tsamaya be bo mme bane le bona banka ka go lo tabeng tseo. Hobadi E go mme ba matla ne. yeah that is why ke batho ba bo mme ba emotionally strong physically weak ba bontate ba physically weak physically strong emotionally weak oh yeah hai haina ba ka ke nka nnaka Bani nka nnaka ka tshaba o tshaba. ha ke tshaba result eno no e tshwana le mahla O tla ya he go shebele yona ebe ha o ibone. Sure. ha ona ba ndetsa deal o ska ba ndetsa ho ha butse ke hlabu at some ke stage sia madi Ha wa tlameha ho ba le a kwa. at some stage re tla tlametse ho betsa ha ba e tshosa Lokile, ga re o tla betsa ha re sa tshwetse o tsebe re tlo tlola hela nshaba ke ga ka mo ke hlawa monana ha le ndetse letho ho tla tseba lona fela hona ne le mo safety le ha re ile ngakeng ya ba go lo testa ka o ka tsama ha re fihla ngakeng ka nnete ke ipolella ka yang mo lo fola ngakeng ya dihloho kwa se ke tshwere ke hloho hampe le sefuba sa fala ke na fela Le sala go na I don't see you like that. to hom pela gona se ba go ya re tla la Arimpa ha wa he ke HIV positive ha wa ke HIV negative engwe le engwe tla ke tlo amoela ka hlana ka itsetsa qeto eno ka ga okay engwe le engwe tla ke tla itamoela okay ka strong here ha kena ka mo ga testing room ha o bebe Hola dilo tsana o le tsana headache ha re fitla counselor a ntsetsa ya o simela ha ile mmedi o positive ha o le mong o negative fa neng tato mo Run away. Run away. Ba pusha la ba re buwe. Ka hlaga nyaga ka bona o hemmedi ha ke ka thola ha thumela eo me ka mo. Helek e sale ke tsa tse.
testing go mo ke ina le ke etse tsena ha thwe ke ka re ke ne ke foleng ke hore ne ke fotse ntho e trends una le ntho mona na bogokwana bo mona bo ba o tsitsipana o go so itse ha o tswa o ntso hela au ntate ke ra ntsitsinyana au shaka ho thu a ga ngwana ka ga ke fla ke nna ka nneteng tsale ha ile mona nang ke se ke tsebile hore ke HIV positive okay ke tla ikamela ya pele ke hore ke ikamela ya boye le hore ke itlho e kgethetse go tla ka honna gore na go baneng ha ke tsebe fela e kgethile hore e dule ka honna so e tlametse e ukwe ka nna ke se ka ukwa ka yona high five di three tsa ka fihla ka ba tsa ngare di three tsa ka di tlo phethala hantle teng ha e tlo ntshwara matso ha e tlo ntlama matso le maoto ha ho hang ke tlo hana ka nna auka ka be ke ba lotsa gore di challenge ha tla hlokala na ona hlokala ile bana na kula bane le nona le HIV okay that is so enaya ha e bile e la thena into 8 yaba ha tla hlokala CD4 count ya hae nne ntse ke chaka dibukana the ene se le ha ke kula bukwa ke le over stressed vale ke batla information e le ntho thweng e kotsi ha o so fumana hore o na le yona sheba hore na o ka itshireletsa ba sheba hore na o ka phela bang out of that situation o ska nna sheba back count ba back count e tlo busetsa morao back count e tlo dia hore o boost e le go bontsha go motho a tshabang wa testa ihlona le mathata jona na we Ama kae? Mama bona bana na ba bedi ba Tla mo hlankele straw. Ke hlape ke be re tlo hlapa re tso tsamaya. Mana namu suyen data wa makatsa. La mama tsa go ka la tsa mo tshwana le setso. Pare o ka hlapa ka sebasa o nna tsa ke hlapa ka sebasa la sa hlapa ka sona a re jwe o la le mathata ba mo tsa re so ana ha o fumana go HIV positive o ketsa a re he ha ke tsa ka ba dai tshahlo he ha ke tsena ke tsa ba ke ngwanne wa ke negative da ha se ke ka khutla ke thabile ba ha se ke ha be ke fumana gore ke ntho ke positive ka re nka khutla ke suda falletsa hampe ka o ka nkaola ha ha mo shawara mo kae What is doing gas serasi? Ki udah HP ke bayi lah. Sure. Okay. Goodness. Kamu nak kau buat mie sang semua. Yes.
jwale bo jwang o ready o reka tester ka tlhatlhoba oh ke a leboha he ke kopa o letehe mona letsholo lena la hao ha o hlopho ska ba wa etsa o tla utlwa bohloko ha ntse o qeya ke a qetile wa bona ha o hloko Eka Maria fokola tje ke a kgola ko bana o le shebisitse hodimo le wena ke o How true no kwa. Go etsa bobi ya masego. Ya le utlo bona wena. Solo, leave it go you should be ready for everything. Okay. Na ka pena. Ebe hlale ka nkana. Etsa sebidiko tshana. Sebidiko That's fine. It's a bit. Hey.